Steven. شانسی تهیه کو باسکن روبینز ریپریات دیگه کاتو ده چاو ببی اندامی لیجنه ناوندا هرمی. پار دما از بوم اندامی لیجنه جبو من ریبرن گلک نافدار تونه بو. اره مایا ریبری سرویس من راست گفت. تو دلخوشی کو اندامی لیجنه ازیجی و صابم. افته گلک چیتر بیش خباتا خواه بخش لناوندا پیجراندنا پشیکان لپارکا کوچکان. هی من نتزانو کتا وکس جی آنیه سمیناری. اوه اری او جید خوازه کتا کتن ریوه برنا 501 فیلم بکه. جانك وجاميرنو اشكرما غودستي خراكن جبو باشتر نویسکاری عدالت 1006 کوورا سانتا ماریا مول فلیر وکی پیشکشوان نیف سرکفتی ین لیستکان بناو کربو باسکن روبینز. سپاس کم گلکی سپاس کم لسر ناوی خو از شانازم که هینی رو هاتن از همین رامنا پرورده ایه ده 15 دقیقه آنده از ده به هستای هر چشتیش گوره ببیجم که هونده چوا ببین اندامه لجنه پشتی وی هشیاریا کرد. سمینر کو دست پید کل سر اندامتی لجنه هر تشت نشان ناده کرته که ساده سر سیستم تبلیغ و لجنه ریو برنی لیبل الگوری پیمانا برز روبینز ام دیوسا قبول بکن کو او هر تشتی دزانه. گلو سیستم ناوندا هرمی یا کالیفرنیا چیه؟ سال 1969 مجلس پیمان لانترمن آماده کرد و والی رگنجی امضا کرد. لو ماجی کالیفرنیا بود تکانه دولتا کو خدمت دوندریش پیشکش که جبو مروین کو جالی فکرین آنجی جالی تفگر و خودی آستنگی جودانه آنگو جبو جیانه که سر بخار روژایی رو همو در فتین وان کسان هنه. لانترمن او نه لحنگه کو دکستر پرجه حزدکه؟ ری بدن لانترمن خویشتر خلق این ساتر نداویجه و تبسیکه بنیرن. اره بلکه جی تنه راست هاتنک به. اف پیمان انجامات کوشینا دیو باوان بو که دخواستن زاروکین وانین آستنگدار ده ناو جواکی ده برحتی بجین و مزم ببن. ده دست بیکی داش بو خدمتا 505 و نه کسان دو ناوند هات وکرن. ده سال 2024 ده ل21 ناوند هریمیین سر بخواه 400,000 شینی کالیفرنیا یم به نخوشین اوتیزم سربرال پارسی اپیلپسی و آستنگین فکرینی خدمت ستاندن. لی چما 21 هونده ببینه. از دزانم؟ مایا تو هاتی سمیناری منین دنجی تو دزانی که از بو برسیوه که پرسان ناپرسم لو ماجی از بخود کارم برسیوه بدم لی همین از تو حوالن کرم که پیمان لانترمن بزانتیش بو حوجدارین جواکی هات دیزاین کرن نش بو آفراندن سیستم که دولتی کالیفرنیا او قسم مثل رنگارنگ کوش بو خدمت باشتر کاروبارن هرمید 21 ناوندان دتم برای برن اف خدمت عالیه گلک ناوندان وتن مشاندن کو بزارو زمان وان اولگور ناسنامه وانج بو همون اشتجهن جدا خدمت گزارین تایبت تم پیشکش کرن هر وها در حق اصنافن هرمی و آلیکارن دنداجی چه آگاهی عجبکه بوان ره پارودکن. واو صحتا تخوش اسپرتک خود چید کم؟ باشه منی بگو تا پیمان وصایه لی ام دکارم وانگوتن انتاجی قبول بکن ایجار از بردوان بکم او برنامه یا بچوک آجر باندنه یا 600 سال بری مزم بو او پرگوهری نها ناویندین هریمی کارگه و بازارین سرکنه که ببچه خویاد ناوبرا 300 و 800 هزار دلاران خدمتا به هزار امروان دکن حتی سال 2024 بچه گشتی گهشتی 15 میلیارد دلاران آنگو میلیارد ببوره؟ بله مایا پس که کرد کارم قبول بکم بچه که پرزیده گرافیکن ویم پاورپوینت هنه که هون حسابا من پریان بکن؟ اره یا راست کی پری کنترل که؟ دولت جو کود زنه که آف پره چه قاس اوش بو چه هاتی خرج کرن؟ لگور قانونان کی ناوندن هرمی کنترل که؟ کش ناوندن هرمی رد بیجه که او دکارن چه بکن چه نکن؟ سپاس دکم مایا جبووی پرساتیا کرد بشا پیشوچونی یا حکومت ایالت آنگو DDS بریوه برین لجنه ناوندی هریمی را پیمان گریدای و جبوکو او بکارن فون حکومت بستینن دویل گور پیمان لانترمن کار و چالاکی وانج آری حکومت و بین تفتیش کرن. DDS ریباز و ریزکنامه اندیاردکه و فونا پیدا دکه ناوندا هریمی جی برنامه بریوه دبه پیمان 85 روپله و از دینها پی به پی وجبوه بخوینم. باشه؟ نخوال شوناوی کرتاوی ببیجم کاو پیمان بگشتی بحثات چه که پیمان نشانی مدده کال گور قانون خدمت ناوندان چنه و لگور که ایمانی و آستنگی خواه هر تا که کس چواد کار مافی خدمتش برنامه ناوندا هریمی ورگره
دیدیس کارین فینانسمان دانستاندن فروشکاران نرخاندنان کنترلین پرفورمانس پرسونلان چاودێری و ئەنجامان بە باڵداری دیشۆپینە هەم ji بۆ حکومەتە هەرێمی هەم ji بۆ حکومەتە فێدرال راپۆراندنی ویسە حکومەت ji sedî çilêfonan ji bütçeya xwe fînanse dike. DDS divê baş pê bawer be kal gor peymanê hemû rêzgên kanûniyê bi cî tînin na eger na dibe ku fonê wan bên şewtandin. Lew majî ji bo kontrolkiriniyê divê departmanê de 7 kes dişixulin. Belê keremke. Hey dosto, ku DDS ev qas tiştan dike lejneya rêvebiran çima heye? Bi kêfxweşî bersî vê bidim. Axirê ez gelek pereyan disînim ji bo vê semînerê. Dewlet ji bo parastina hevsengiyê sîstemê kontrol dike. Her navenda herêmî jî bi saya lejneya rêvebiran dupat dike ku ew li gor rêzik û peymanê karê xwe dikin û bi rêz û hurmet xizmeta civaka xwe ya herêmî dikin. Lejneya wan li gor qanûnê ji wan kesan pêk tê ku li ser fînansman û rêvebirinê jî hatîne her wiha di lejneyê de nişteciyên wê derê cî digirin ku navend xizmeta wan dike. Bi kurtasî lejne divê ji sedî 25 ji mirovên astengdar pêk her wiha nasnameyên etnîk û baweriyên cudayên herêmê jî divê temsîl bike. Gelek zehmet xuya dike. Rast e zehmet e û endamê lejneyê divê bi kitekit baş pê bizane ka li navenda herêmî çi diqewme. Ji ber wê li her navendî bi sedan pispor dişixulin divê her yek ji wan karê xwe yên rojane baş bimeşîne. Tu her endamekî lejneyê ji bo rêvebirina navendê bi çavkaniyê mezin divê hûn çarçoveya giştiya navenda herêmê bibînin ev jî bi rapora xebatkarekê dest pê dike. Ma ne gavadin digot bi sedan xebatkarên wan hene? Erê hene, lê rêvebir kesek tenê gerînendeyê giştî, ew ji bo me standina agahiyan hêsantir dike. Rast e, gerînendeyekî profesyonel û li ser astengiyan xizmetên civakî û rêvebirinê hatiye perwerdekirin. Gerînendeyekê baş, piştî lêgerîn û çavdêriyeka dûdirêj tê hilbijartin roj bi roj karûbarên navendê û yên tîma xwe dişopîne ku baş fêm bikin ka çalakiyên navendê li gor rêzik û peymanên DDSê dimeşin an na. Wek endamê lejneyê karê te û hevalên te ew e ku raporên gerînendeyê giştî an jî peywerdarên de wergerî û bizanî karûbarên navenda herêmê çawa dimeşe. Heke mertirsiyên te heben berpirsiyariya te ew e ku tu pirsan ji gerînendeyê giştî bikî û bersîvan jê bigirî. Tiştek neket serê min birêz Ken Robbins de got hewce nake em her tiştê bizanin naxwe çawa li gorî qanûna navendên herêmî divê perwerdeyan pêşkêş bikin eyn wekî semînera îro. DDS her wiha materyalên perwerdeyî jî peyda dike. Divê gerînendeyî giştî baş pê bizane ku her endamê lejneyê ji kar û çalakiyên navenda herêmî haydar dibe û rewşa navendê ya aborî baş dizane. Lejne jî divê rêzdar be li hember wan kesên ku xizmetê werdigirin û divê baş bizane ka planên wanê dahatûyê çi ne û çi zehmetê li ber wan in. Carîkê bikevî navê tu dê bibînî karekê hêsanî stêvin, perwerdên me bêhempan e û hemû endamên lejneyan alîkarî hev dikin. Te dîsa rast gotmaya, xuyaya kêfate ji dersê min re hatiye. DDS her wiha divê saetên xebatê jî diyar bike û li navenda herêmî peywerdar ji spê heyayê varê bişixulin jî hûn ne mecbûrin ew qas bişixulin. Wek endamekê lejneyê ji bo zelalkirina saetên xebatê divê hûn ji navenda herêmê bipirsin ka her me çend saet mesaiya we heye. Heke hûn xwebexş bin divê hûn tevlî civînê lejneyê bibin û semînerên wekî wê jî bişopînin. û her yek ji we divê tevlî komîteya aborî xizmetê civakî an jî komîteya şîrmendiya gel bibin. Wê demê hûn dikarin gelek hûrgiliyên karûbarên navendê jî bibînin. Yani ez hem li gel malbatan dişixulim hem jî li gel peywerdarên navendê newsa? Ji vê pirsê kêfxweş bûm. û tu yê jî ji bo bersivê kêfxweş bibî. Bersiv ev e ji sedî sed? Na. Na? Na. Ya rast destûr tune ku tu van xebatan bikî û ji bo vê jî sebebeke baş heye. Serê pêşî, lejneyek divê li ser her kesî rabe ji bo ku bipeyve. Di nav teşqereyê dabî, tu rewşa giştî nabînî karê te her tim dîtina rewşa giştî ye. Her wiha, kesên ku navendê herêmî xizmetê pêşkêşî wan dike xwedî mafê mehremiyet têne li gor peymana hîpayê û endamên lejneyê jî tê de tu kes dikare karûbarê kesekê din bizane. Karê te ew e ku tu bizanî peywerdar karê xwe baş dikin û ji bo her kesê xizmeteke baş pêşkêş dikin ne ku her roj tevlî teşqeleya kar bibî. Çend bihberî niha hevalekê rica kir ku zêdetir xizmetê bistîne. Min ji gerînendeyê giştî û ji serokê lejneyê pirsî. Wan got mafê te tune tiştekê wisa bikî. Heke mafê min hebûya, lejne wê bi tenê xizmeta nas dost û xizmên wan bikire. Evîk jî wê li hember 20,000 kesên dinya navenda min re neheqî bûya. Siheta te xweş, te baş kiriye. Ez jî ji vê yekê re dibêjim, kirina baş. Heke endamê lejneyê ha ji hemû kar û çalakiyan hebin an jî qenciyê li hin kesan bikin ev yek tenê nabe neheqî. Her wiha ew nikarin belayên karê xwe jî bikin. Ji bîr nekin divê hûn her dem ji binê binê li serî binêrin û baş pê bizanin ku bi temamî kar û çalakiyên navendê baş dimeşin. Di navbera çavdêrîkirin û tevlîbûnê de xeteke ziraf heye. Em dikarin bibêjin lê binêre, lê dest nedê.
از جێرا دەبێژم قایدەیە لێ بنێرە لێ دەست نەدێ پاتەنکریە باسکەن ڕابینس بێ دەستور بەکارنەینن لێ بنێرە ئەنگۆ ئەندامی لەژنەی لاگاهیان دنێرە ژی تیما خۆ دەپرسن و مەسەلەی نیقاش دەکەن گۆتەنا لێ دەست نەدێ ژی تێوێ واتەیەک و حەوجە ناکێت ڕۆژ بڕۆژ تەبلیغ هەموو کار و خەباتێ ناوێندا هەرێمی ببی وش بیر نەکەن گەلە قەنج و نۆرمالە و هەر ئەندامی لەژنەی لەسەر مەسەلەی جودا بفکرە ئەنژی دەنگی خۆ جودا بدە تو دەنگی خۆ دەدی و بێگومان پرانی چ ببێژەوە لێبەلێ دەما لەژنەی بەریارێکدا ئێدی بەرپسیاریاتەیە گوت بریارە داویش بۆ هەموو پێکاتیان ڕاگەهینی و یەکتیان لەژنەی بەپارێزی بەرپسیاری؟ ئەس نزانم کاواتەیە وێ پێیوێ چییە؟ کەسجمە باش نزانە خۆرتۆ واتەیەوە ئەوێک و دە هەر کار و چاڵکیا خۆدە دەبێت و باوەریان مرۆڤان بخوابینی و vê yekêş بۆ قەنجیا civakê bikî ne ji bo xwe بلا دیارە یەک ژمە دزانە لەسەر vê بابەتێ تشتێکێ din jî divê ez lê zêde bikim ku mijar baş pêfêmkirin dema hûn bûn endamê lejneya rêveberiyên navenda herêmî divê hûn ji nîqaşan dûr bikevin ev yektê wê wateyê ku tiştek li dijî berjewendiyên endamên din be hûn nikarin wî hilbijêrin ji bo ku xizmeta her kesî bike berî her tiştê divê hûn teqes qenciya saziyê bifikirin belê canik û camêrno semînera min a ji bo endamtiya lejneya navenda herêmî li vê derê qediya niha jî ez mecbûrim yanê ez dixwazim cî bidim pirs û bersivan Tu dikarî behsa rêbez û ehlaqê şîrovekirine di nav gelda bikî? Erê gel mirov tecrübeya mezik û welatê me li ser wê hatiya vakirin belê li gor qanûnê civînên lijneyan li Kalîforniyayê ji bo gel vekirîne û di van civînan de her kes dikare pirsên xwe bike hinek şîroveyên wan agahdarî ne û ew ji bo navenda herêmî qenc û kêrhatîne dîsa jî gelek caran di civînan de mirov li ser rewşa xwe ya şexsî dipeyvin û dicête çareseriyekî an jî bersivekê dixwazin ev yek zehmetiyekê çê dike ji ber ku wekî me behsê kirî divê mehremiyet hebe û bi ser da jî lijne zêde naxwaze tevlî rewş û meseleyên şexsî bibe dema tiştekî wisa qewmî divê lijne û xebatkarên navenda herêmî bi rêzdarî û kubarî guh bidin meseleyê notê xwe binivîsin û paşê jî serokê lijneyê û gerînendeyê giştî dê tîmeke baş bibîne ji bo çareserkirinê ev yek derfetê dide ku mijar bê şik û guman were fêm kirin li şûna hest û arezûya alîkarîkirinê hemû pirskirêk bi baldarî werin lêkolîn kirin û eger pirseka din tunebe ez bawer dikim kûsiyê li ser masiyê dixwaze tiştekê bipirse lêbelê nizanim ez dê wî çawa fêm bikim lewma jî ez dê ji xorto bipirsim ka pirsa te çi ye pirsa min ev e ka em dê ku derê imze bikin pir baş e hûn dikarin serî li navenda herêma xwe bidin û forma dijîtal dagirin an jî bi telefonê bigerin ku xebatkarek ji bo serî lêdanê alîkariya we bike endamê me ku dixwazin bibin xwebexş her dem dikarin ji koordînatorê servîsa xwe bipirsin berî ku hûn wê bikin ez dê ji bo we vê şîreta bavê xwe bibêjim ku dema ez xortek bûm her tim li min dikir berî ku hûn bibin xwebexş divê hûn tevlî çend civînên lijneya rêveberan bibin bi vî awayî hûn dê baş pê ew lebin ka gelo lijne li gorî we yan na bi vî şeklî xizmeta ji bo civakê serbilindî û şanaziyeke û wekî ku em îro fêr bûn ev yek berpsiярeke jî baş pê bizanin ka gelo hêz û qeweta we têrê dike an na herî dawî piştî semlêrê li lobiyê min bibîne ez dê otobiyografiya xwe îmze bikim hema yek serbeke çîroka Baskin Robbins çapa şeşem şev baş were Ev pir xweş bû bi rastî pir xweş kir endî tîmeke ecêb pêk bînin ka tu çi difikirî Wex? Wex